Fotografija. Bordelot po svoje to renome beše poznat po eksport dami eksponirani na bogata klijentela koji zadovoljni zaminuva so zategnati pod bradoci od skapi vratovarski. Vo bordelot dojde gospodin i papkajti go pureto pobara devojka za zabava. Martel, bogat čovek ko imaše se vo jedna dlanka. Najta, inaku gazdarica na ovoj bordel mu ponudi salon za masaža, kade devojkite gi pokaža svojite atributi. Jedna od tije devojki je Silijana, rovija, morfijum za bogata klijentela. A sudbinata na Silijana bila da bide rodena vo bogato semestvo koja na svojot peti rodenden beše svedok na tragedija. Tat koji inaku bogat biznismen silno ja pretepal majkaj koja počinala na samo to mesto. Kako moćnik ne je osuden za zlostorot, vpročem moral da ja zaštiti od majkaj koja padnala vo dlaboka psihička kriza. Na 13-godišna возраст ja ostava na luđe koji ja posvojija, no za kratko vreme bega odniv. Silijana talkala po ulicite na gradot, nudejići go svoje to telo. Edni bezdušnici ja pretepale. Ja prekrile so prekrivka frlajeći ja daleku od gradot. Beše pronajdena od najta otkako slušnala za pomaganje. Policijata nastojuvaše da gi najde zlostornicite, no bezuspešno. Centarod za socijalni griži predložija da ja smestat vo dom za napušteni deca, no najta ja prezede u logata na staratel, taka da Silijana ostanuva da žive so najta. Silijana počesto ja posetuvaše Martel, koji sakaše da gleda vo nezinite oči, gubejići se vo beskrajno sinilo. Nivnite srećavanja se sve duva na vodenje razgovor, na filozofija, na živenje to. Pomina nekoliko meseci kako
Martel doađaše kaj Silijana, pa se to toa i stana mačno, želeći se na najta, koja ja predupredi deka Martel i novi od gazda na bordelot. Bordelot dobi novi mušteriji, politički faci i novinari. Silijana stana jedinstvena muza na Martel. Živeja jedna godina se dodeka ne se slučija promeni, koji će gi smenat nivnite životi. Silijana plačeše gledajući voskinatata fotografija, kade majka ja držaše 3-godišnjata Silijana. Cel život se prašuva kade je drugata polovina od fotografijata. Očigledno zaspala koga fotografijata i padnala na podot. Martel je zdogleda iskinatata fotografija. Od paltoto izvadi fotografija. Ja sostavi so drugata polovina od fotografijata, sozdavajući celina. Martel so brzi čekori se upoti kaj advokatut. Ne gi žaleše parite koji gi dade za testamentot, kade siot imot go podaruva na Silijana. Martel se vrati vo bordelot. Od džebot izvadi iskinata fotografija. Silijana so prekor gledaše vonego koji prošepoti. Kako ne te prepoznav koga celata ličiš na majka ti? Ja sum tvojo tatko Silijana. Silijana ne sakaše da prihvati što se slučuva. Martel, osilna vozbuda, go izgubi zdivot. Sorakata se stegna okolu predelot na srceto i se strupoli. Silijana pobara pomož, no beše predocna. Martel počina. Osven najta nikoj ne znaješe koj beše na starata fotografija. Silijana ne se omaži, nitu pak imaše deca. Počina na 50-godišna возраст. Ponezinata smrt bordelot pripadna na najta, koja beše svedok na ona što Silijana go prežive ni site godini od svojot život. Tekst Danica Petrovska.
Čita Danica Petrovska. Knjiga od povelje Avtori. Poezija i proza za voshit. 2